Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-Mustafa al-Mukhtar wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saya tanong sumbatan so miyaw na kaya discuss tano si sami po sa jemaat ami pantag si ko sambayang. Miyali tano saya paganay na peniat na kasubsumbayangan ka pemikir na hagiti ka peniat orian yan na singur ka sa kiblat na takbir ka sa kapakay ibayong ka limang ka na pantag sa pantag ka sa wagang ka o din pantag ka sa puro atang pantag at tangilang ka yang ngaya akapusan at tangilang ka naron kay pantag na urian yan iptad ka si ko baba urarab ka o di na baba o tiyan o di na so japos o di na baba po so di pindisi ko anton na ikuen ka dalil o gina so mabagra dalil ko tin gumang ulamat no so di na si isa baba ararab na di man may puro sa puro ararab ka na orian yan betian ka so mga pumatian na mialitan no sa mepus sa kamoto na batian ka so bismillah ka magudubila ka na orian yan ang bismillah ka si tanim taman sa gyang kuto may tigin ka makapasad matiya so tao sa Fatiha na batian yan gumiraw amin mana mapatali ang pasadin sa Fatiha tumarag na gumiraw amin so imam so ma'mum so tataram bisa sa malon yang tigin pagmad man apakatin yan wa yajharu biha al-imam wal ma'mum ma'an fi salawat al-jahriyah naguib pagkatanog no imam magu ma'mum sa perngansiran si iko salawat si masam bayang pagkatanog nun subat ya sakate su dalil sugi paginang kaanon kaapia so kaamin na dipatot ubupunay so imam nambun di kapagi raw imam awalaw dallin nagumini raw ka mambu amin kaaya patot na pamakingan ka sa pitero Rasulullah hadis sahih atigu Rasulullah idza ammana al-imam amay kami mamin su imam fa aminu na ukanu bumambu amin mana perangan naka su imam fa innahu man wafaqa kasatau andi ka yamin o imam na mamin mambuskanian na mi perangan kaskan juga nabi man wafaqa kasatau mi perangan yan su imam ta'minuhu suka pergi mamu imam na ta'minul malaika marangan kasu ima kia pagi ki amin umang malaikat ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi na irilar kanian sunganin amyaw na amyang galbukyan maka amin su imam fa aminuna amin kano kuna ba aya maana niya na hindi giraw nabapitero nabi na amay ka maka giraw su imam sa wala dhalin na amin kano di kay pitero nabi na amay ka maka amin su imam na amin kano mambu kasata kami peranganyan so kya aminian kya aminu imam taminul malaika agu kya aminu mga malaikat gufira lahu ma taqaddama min dhanbi rilar kanian so miyaw na amian dusan yan dito Ibn Shahab siya ko mga sahabat yan ebtado Nabi sallallahu alaihi wasallam nadiin yan diterun so amin mana pagamin so imam isa natin no ayan na madakaliman to udin anap ko to na mga imam di sirang pagamin tidak pakatanog so amin niran kaya patot na pag aya perangan no mga ma'mum so imam o imam urin ni nabutian yang urin kabatan yang Fatihah na matias kanyan sa sura udin nanganin ang kagaganyan na matian yan si ko rakatain una dua mo una betia pakatas niyan antaka pakabuban niyan o di na sabi si kod na mga sabab lagi do arad safar o di na kailangan na maplela o di na namiyagdam yan na mga sakit o namiyakan nagsa suara awata na pakabuban niyan o di na butis kanyan sa sura sa kompleto aglabu fi aglabi ahwalihi kadaklan gina hadisnya ama kinuan sa giyang kirik sa kitab si ko kadaklan ubtadu Nabi sallallahu alaihi wasallam na balagi daging subhanallah taufikan wallah sumanga imam tanwa aya kadaklan kira na ayib sigbiran na mga putulayat pamakin nga ka ayam yatantu akin wa dalil pan madaklan yatantu si ko Nabi sallallahu alaihi wasallam ay kalilid na terutup no Nabi mga tarutup susura kana ba mga putulun susura na adna time taratan yuqassimuha fi rakatan igira tigin na begini susati man ayat si kusambayang igira wahyan yu'iduha kulla odina pripitan yan so sura
seiku sambayang asatiman lagi du subuh miali ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amya dunia numari picu idza zulzila wa ahyanan udina temo nian tigian udina temo nian siku satiman rak asudu timan asura udina mas madakal nami yang atatan tu asiku Nabi sallallahu alaihi wasallam warat wa yurattilul qur'ana tartila na pemana tajwid nian aku nian ni pipian so kambeti nian udina nian teranum gitu hasinu sauta nian ni pemaka mana perunuk nian untiku bersama ranau ya jahru bil qira'a na pupakatanu nian subati yang siku subuh ku gupa katanong niyan subetia adu betia iyan siku dua ku maghrib bagus siku isa saunan na iyo solmian susamba betia siku luhur ragu wasa ragu siku ikat lo ku maghrib bagu dua rakaat siku isya wa nagup turks kanian ku umani satiman ayat baratu qul huwallahu ahad Allahus samad lai dutup turks kanian. Nah ate so mga sunat ami yang atatanto siku Nabi sallallahu alaihi wasallam apiamatia iyan siku mga sambayang lagi tiga no siku subuh ambetiano Rasulullah sopatihan orene naso ayat suratul Qaf udina sumip lagi dian siku mga atas ayat wahyanan girana ayam betiani anu naso matengka ayat udina sumanga bubu ayat lagi du idasyama quwirat tama sa kapusan udina suida zulzila na yang biatia udina gira na mas matas abiatia yanun siku pagani rakaat yan na pakabuban niya siku kadua rakaat kagumiatan to pansiku Nabi sallallahu alaihi wasallam abiatia yan siku subu ujim'at su alif lam mim tanzilul kitab ina suratul sajdah agu su al-insan suratul insan si masiku luhur na mutianin su siku raka siku paganay koreano Fatiha surah fi kulli raka siku umani raka pakatas niya pagani na pakabuban niya siku ika dua gu mutianin tigin su siku mani sakaraka su 30 ayat mga 30 ayat bilang nga ibarat na mga 30 lagi tipsi kebian gira na mas mataspan siya siku luhur gira na mas mababa giti kalilit siku mga imam tano mabuba sila ni kasab si kumalwela na ya pinamapian at 30 ayat upamap ko wa yaqra fi rak'atain na mutian si ko urin na rak'atain supati habu gira na pakatan ng imam subati iyan uri na sikab igira namanya tantuanan si ko Nabi sallallahu alaihi wasallam upakabeger na kagiyang ko hadis yung akhir sa kitab napakabeger na nagyang ko hadis salatul asr so sambayang asar na pembeti anon mambu si kunanian koreno Fatiha so mga manisa karak asu matas siku pagani na mabubasiku ika dua saya mga diyang kaya na 15 siku luhur na 30 ayat na sisagyang kaya asar na mga 15 ayat so mga paubati sa Quran na may kakaranginan na ya wa yaqra fi rak'atin al-akhiratain siku ika dua lamba siku asar na Fatiha bu gitu gira na pakatanunin igira bala bata dila gira anak mga wata pumangdon sira na usmapit siyan udi na balik Islam nagupan simbayang na pumangdon ikapat na salatul maghrib ikapat na sambayang maghrib yaqra fi ahyanan mutian yanun siku maghrib igira ureno Fatiha so mga bububa siku mga ayat udi na matengka udi na sumas mabuba panay mga atasun lagi do a'raf biatian so araf siku maghrib so Anfal na biatian siku sambayang maghrib sumia makatastasan ng mga ayat so to sana sa matas mambu i rakaatan udina sa oras so maghrib na ba mabubay oras na sikri katlo na bumbatian niya no na suratul Fatiha ika 5 an ayat siya na din nanubid malo yan na ayata witibiti yung nabi sa timan na ayat diyo pribataw sa tanding ito sa naman na swayat yan ika 4 sambayang ika 5 sambayang na so sambayang salatul isya Mutiang suratul Isya siku paganin siku reno pati so mga atas mga ayat ipun siku suratul Qaf na mapian ng butian udina sa mas matasun Qaf tama siku amma udina mas matengka amma pun sa tama sa duha so mas mabuba na salatu so sampai nga hadisa ayata wadduha wal laili idha saja tama siku suratul Nas mana qul a'udzu birabbin nas udina so mas mga atas
Naureno kapakasak biyen na bati yan so mapasabadian mati so biyete ano barato sumiyakab na tumarag sa di mati sakta-saktatan mana may tubo katuruk mana pagalta na makagirawa ya mugirawa Allahu Akbar ipuren sumbula liman yan antaka miyagiro na Allahu Akbar nasi ni pantak sa tangilan yan na ambet yan so Allahu Akbar na romokos kanin imta diyan pala diyan siku lebiyan kaya wa كأنه قابل lagi tinu kaptanian la itu laidu kaptanian wa yufarrihu baina yufarriju baina asabihi mekarnian so mga kamrian sako lebiyan mekarnian laidu pamama pasin lagi din ang gironian ro wa yujafi mirfaqaihi na anjanibaihi na pelakat niyan asikunian si iko kili diyan mana ikiyang yan tigtano sesi ko masama mo day pagubayin ka wa yubassitu dhahrahu nagupakati tuunian so liko diyan nambeluin niyan so ulo niyan ang makapapantag siku liko diyan nabatumutulong kana balumalangag ipapantag yan ulo niyan si sa liko diyan nagupakapta kanaan niyan wa yu'azzimu fi rabbana faqalanin so man ang bira subhana rabbiyal azim kata sa mga pumatian yan mapindi sa pangalan tanong kalang na mga hadis saya subhana rabbiyal azim sa mga kadwa makatlo sa kada kalian udina subhanakallahumma rabbana wa bihamdik subhana miya suti sukad nang kuwa mala ya suti ka haykad nang ko haykad na nami agusuban tu naraka narilaya akong kapakayapnanan wa yukthiru minhu fi ruku'ihi wa sujudihi yalo nan sa hadis sa madaglan na kambutin Rasulullah si kuruko yan nagusiku sujudin tuna subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli subhanakallahumma rabbana wa bihamdika ruko agu sujud na lawan nam kapakay udi nagyang hadis ana riwaya di pribataw setan asya mapiyambati si ku gagawinan nun lagi du inaloy si Al-Albani subuhun qudusun rabbul malaikati war ruh giya subuhun qudusun rabbul malaikati war ruh udina yabati anina allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa 'azmi wa 'asabi hadisanan muslim so apa yang dia sagi ana pengali ginana allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa 'azmi wa 'asabi na kepakai panana udina yabati anaka na subhana dil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamah gina kapag na nibatan ka subhana dil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamah yaqulu fi ruku'ihi wa sujudin betian nanti si koroko udinasi ko sujudi yang lagi duga panutulon si ko Abu Daud dagun nasai yaqulu hadha marratan wa hadha marratan bepian den sini pakasuksukulin kagito kun ni sunna gudi kambelu ya lagi 20 tao kambelu lagi 20 tao udin lagi 20 buta ibu mi tokangan assalamualaikum assalamualaikum din nga taon to na miaswa ka thumma yarfa rasa udin puro yan ulun udin munguskan yan si ko karoro ko yan napakatitu niya na lawas yan wa yuqimu salabu hatta yauda kullu fadai nutuminis kan yan biya Norian yan na iba yaw niyan ambel aliman yan saka pantag sa wagan win pantag sa tangila na betian yan so sami Allahu limal hamida so kapakay tigin mangaling akapan sa kanyan ang takadis kanya mangaling akapan na piandesan na langon kapakay malagi tigin no imam anta kamum farid nang girawa sami Allahu limal hamida Rabbana walakalam imam ko nagumum farid so mag-imam anta ka tetaram bisa na langusan kepakai faid atadala qa'iman namaika makatitus kanian amaika ba imam udina ma'mum wantaqamun farid nagumiraw rabbana walakal hamd bependesan udina rabbana lakal hamd udina allahumma rabbana lakal hamd udina allahumma rabbana walakal hamd bependesan rabbana walakal hamd rabbana lakal hamd rabbana allahumma rabbana lakal hamd allahumma rabbana walakal hamd na api yang desa na dingaw di pakam bide-bidaan orene sobat kau naging hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi subentugan nama da kalama pian apakam barakatan yan mo barakat sirkan yan orene sobat yan na mil as-samawati wa mil al-ard wa ma bainahuma wa mil ma syi'ta min syai'in ba'da ahla thana wal majd la maniya lima a'taita wa la mu'ti liman mana'ta
lagi din na mga dua da makaran ko inim geng gagu da makabagang siku inranaka wala yang faudal jala wala yang faudal jad minkal jad isubatian na udina ya batian yani subatian siku rabbana walakal hamdna mil'us samawati wal ard wa mil ma syi'ta min syai'in ba'da ahlu thana'i wal majd أحق ما قاله الأبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لمن أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد سؤابي أندسنا كفخي وسنة إتالة هذا القيام والإطمئنان فيه يأتينا سنانا معلومات يأتي تندقيسيانا وكفخات تغنيان أريانيان توما خبرسكانيان ويهي ساجدا prepare na ba tumitindig prokos kanian sujud kanian na toma khbirskanian na sujudi nagyang kai apito bala alimanian agus sulbian agus bala ainian augia benang augia orang-orang na magpuda wa yada yadai nagwi betadian sumbala pala dalimania sikulupa ad qabla raqbatain amawna adi sulbian gikinwanin agitin di Syekh Al-Albani rahimahullah sumanga pad agu ka augi tipsuanga napsuanga din puguna din sulbian na ubuso limanian ke pakai penutugi nagi akhir sa kitab na kinon na suri Syekh Al-Albani kagia pia kabagrian na so hadith ro atigina pia kana sumbala limanian na ubusu bala lebian thumma jabatorin nagi mana benengian wa ya'tamidu ala kafaihi aya penarigan si wapru nagi bala limani wa yubassitahuma nagu kayatnian pipia wa yudummu asabi pa pung bibin limanin wa yuwajjihuhuma pa kasaw na jama kamarian sa kiblat wa yaj'aluhuma nagubaluinian sa simi papantag yung takamarian ko kasusujud yan na simi pantag sa bagay niya din na sa tangilan yan yuti na tano din niya mga okitati pa mga naokit si ko gibuha ka play na kana naokito na yap naging kasing ba nga gawi-gawi agu importante si quiz na wa yumakinu anfahu wa jabhada wa ndikti yan pipi ang irong yan agu beneng yan si kulupa wa yujafi adwi nagu kayang yan liman yan si kunyan si manam pagawatian tigen so kilidian nagu giat yan na pagawatian siko bubunian nagu wayarfa merfaqahi wa dirai purina siko niya nagu gia dirai siko lupa kana ba niyan dideket kawi deket yan na pakai makasul jaging ta hadis sa psuin kasu aso wa yumkinu rakbatayhi atrafa qadamayhi min al-ard nagu gia ainian na pakapubenian siko lupa agu meluinian so ulo makamrian mi sesged mana makaruro lagi du marok penjo makam rena masang or sa kiblat wa yansab rijlaihi nagu wa yufarriju baina qarib pagawatan yangun sumbala inian so dan yang pagabagras so hadith sana si Syekh Al-Albani agu Syekh Ibn Al-Utsaimin rahimahullah na piaka bagri na pakapundegatan sumbala ai ya piaka bagri na so tindig mga Syafi'iyah ana hadis romambu gid na ayama bagara hadith ko tindig Syekh Al-Albani rahimahullah napaka pendekatan yang sumbala inin wa kadha baina hadha fakhidhihi wa bubuni na papagawatan yan pakapturni na kasusujudian nagupaka dakal niyan sa kapumangnin yan si ik wallah nagudin yan beti ang sukuran si kuruk wa sujud so ay pagbutsa na pakisa kapakay ustad ay duwag na sumanga dua si Quran ada mga ulama pakairon sa eke pakairan na tinopipikir na ka na dua ugino ay tapi pikir na ka na di ka pakay so ay mas mapiyaw sa kanipagising ka na mas mapiana dingar beti aso mga dua sa Quran si iku sujuda guroko siya to si mga sambaya mga lewang sambaya udina si kapao to dengan arang dua udina si ku mga miyang atatendu ka pakayan dua kaun na diben si kuroko agusiko sujud kagi agi ngotakap kibaba ayatan wallahu subhanahu wa ta'ala so anto na ipumatian ni si ku kapaka sujudian ay pumatian yanon na subhana rabbiyal a'la udina masamangat lo mabacad kalian Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdik Allahumma gfirli gina jumi alwi gagi subuhun kudusun rabbul malaikati warruh mi alif lana gagi udin gagi Allahumma laka sajadtu haikad nango na sumujuda qorka wa bika amantu pirati anska wa aslamtu na sumulin dira qorka sajada wajhi ni sujuda arka parasakan lilladhi khalaqahu wa sawwarahu amiyadku parasakan nagu mi purasun wa syaqqa sam'ahu agu tagwini sa kapakan nagagu kapakaile tabarakallahu ahsanal khaliqin udina indunina Allah udina isbati anen siko sujudna Allahumma gfirli dhanbi kulla irila karang sulang nudusakan dika huwa jillahu sukaitu mala awalu wa akhirahu punan wa kaposan wa alanita wa sirrahu mapayagagu masulam na langunanan ipndu siko sujud sa basarab
Allahumma udina Allahumma a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi ma'rifatika min uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Taman sa kapusan yan. Udina subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta, sebab pia anda sana berarti anyanun bupa katasnya nyo sujud yen sa kenda besi bukulas di manto kasi na sabat ko mga imam na ya kailerano na bu pupakati na sujud na sulas ta sujud na malu to mari ribet karena ba ibu piter na las ta sujud ya ko digatan ba na dalil di takatawan ugid na aya masasabut si ko mga hadith am yang aloy na pupaka tin sujud na kana bumialoy na sulas tabu sujud si iku sambayang ore ni nambungus kanyan si wasujudi nang mira Allahu akbar na muntuj kanyan sa kauntut muftaris rijlaihi yusra mana niya na ontud niya na diwangian na iskedian kawanan na inya na pakikiblat niya mga kamarian wa yada yadayhi al-yumna na imbetadian su bala alimanyan imbetadian su limanyan si iku kawanan bubunyan o gusto amarani udina siko lebian di siko bubunian narne ini beta damarani ko leb udina siko lebian narne ini beta culimanian sa lagi nutus adiwang nakit ni na limanian udina isi pagubeni na limanian siko komrian bubunian udina lebian na sampai to ni pingulan na siya na pende sa na langon ke pakai sa dini ni pakambide-bidan walahu ahyanan nagugira na ke pakai kanyan ayya kaya sunggulo laan yan na untudan yan bala apalon yan kapakirkan nito mana isiskili ng bala yan na gupa kikiblat niyan sumakamriyan na iskili yan na untudan niya palaskin at kapakay ito igira miyaloy sa hadis penuto ugu sa ina nakauntod din ang bati yan so mga dua san rabbik firli udina rabbik firli warhamni wajburni warzukni wahadini wafani sajab keparolo orian yan na itu ninggulo lan yan si ko kasus karoroko yan kasus sujud yan lagi ni pumaten na to mindegskan yan mapasadu pamabado to si ko katindigin udina ang gulo lan yan na lagi dulas ta kauntod na muntud kan yan sa jilsa al istiraha si ko kapaka menguna si ko sujud na muntu cadi mati da dikrun da dua na buto mindig siyo mapegidas kanyan de bunde single o gira kasya imam skanian na problema na dikatawan o bumiyagjil sa istiraha so imam kagiti kalidip sunu mga agwitop ni pang de Sheikh Bimbas ko to sa kanon na problema na so mga taon na de sira majul sa istiraha taban lak kapaka nilang korok ka kagi dirang tawan ka da kay ramelo ba kaminjil sa istiraha gudi ka man makamjil sa istiraha kili kaya nga tigran o baka miyari ba't ka na balangon ama amom na ba niyan katawiwan tunayo kita di kasumbeng orian yan na tumindugs ka niyan pamakabad na lang ba wakto niya raka niya na suwane so pinggulola niya si kupaganay agu ikatlo na Peter yan siya meka ba ya mambabata diyan na turus ka niyan na ito rin nakibalat yan tigyan ito rin ako kamarian na yarfa ipuruyan wa yuharrik na mabapuro wa yuharrik kugun siku mga dua wa gu ayaw niya pugile nagyang koto turu yan sa malagi dua ya katuro yan na lagi duto pa man pia kapag bibinin sa mga tinduro agusto amalima adi lumalabaw agusto amalima na inimpiyan dagat uri na pigmingaroban inibubayan ro sebut motor na ibubayan na kamarin ikamkanlian so amalima ni sa mga kamarin uri na iniubay niya nun na kapakaipan oto naging oto man napakapugbe nagito na problema nga dataro mana na sukon sa Allah gusto Muhammad na ribat ito orian yan na batian yan so mga mga aloy tasyahud miyakalpas pinawra sa kanaya panginin tano si wala mapipiyagina tano di tano di relay painta makuha tano sumapikir tano mapiya bigarik tano wala sa mga panganit tano mga pipya bala sang kano wala ko kaya pamamakin gyuman sa giyang kaya oras tano ko umandan lagi daya jemaat kan guru lagi yang kai Ustad Yusuf Jamiatul Aqfal Islami si Alim Husni Siraj Saifuddin penelamatan tanah swalla orianian naskana pu makin agugiang kaiap kesabapan sa ditano di kapapu main giang di XSK 95 Cool FM giang mga technician siya si ko kapag si sirar tanah sa giang sabala kwarto bigiran wallah sa mapipikiran mapiat tafikan siran wallah si ku Islam Bokos kanudum selama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
from Brno.